mu gihe Gisekedi we ngo ashaka gutwika Goma ngo na Bukavu hanyuma agatwika n'u Rwanda. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'amakuru ndetse n'ubusesenguzi, ivyegeranyo bitandukanye ndetse n'amakuru ari update. Reka rero duhikaze MS atangire asuza abadukurikiye dukomeza n'amakuru yacu. Murakoze cyane abadukurikiye kuri Mkadonya TV na Murika TV show na ndi ma platform dukoreraho muraho. Imana ibishimire. Amakuru yacu rero none tugarutse tuvuga ku makuru ya Kongo, nyuma yuko harashwe drone ikagenda ikica umukozi w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana UNICEF. Umukozi akaba yitwa Karine Buise. Ese amahanga yakoze reaction gute? Amahanga arabibona ate? Ese abanyekongo barabibona bate? U Rwanda rurabivuga iki? Isi yose irabivuga iki? Hanyuma ese kiriya gitero cya drone koko cyari kigamije kwica Karine Buise? Ibyo nabyo turabigarukaho. Hanyuma turaza kureba n'ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibivugaho. Hanyuma turebe n'imyigaragambyo yateguwe na societe civile mu mujyi wa Goma, impamvu bateguye iyo myigaragambyo, ndetse n'imyigaragambyo iteye ite, n'imyigaragambyo iri menace, n'imyigaragambyo y'amahoro, n'imyigaragambyo imeze ite. Ubwo rero ndumva ari byo tugiye kuganiraho. Yego. Ndimo ndabona kuri internet ku bitangazamakuru bitandukanye byandika mu Kinyarwanda, bamwe barimo barandika ngo Imana ihoreye M23. Ese ni buhe buryo Imana yabihoreye M23 urebeye mu birinete binini? Niki bashatse kuvuga buriye? Mu by'ukuri rwose Imana ihoreye AFC M23 na twirwaneho, kubera yuko nyuma yuko drone zigiye zica abaturage mu Minembwe, zivuye Kisangani, izindi zivuye Burundi, zikica abaturage Mikenke, zikica abaturage Uvira, zikica abaturage muri Kongo ahantu henshi. Amatangazo yarasohotse, amahanga arabyirengagiza cyane ko n'amahanga abifitemo uruhare. Abo bakabaye bakumira ibyo bintu, nabo bafitemo uruhare. Niyo mpamvu rero M23 twavuga ko Imana iyihoreye, nukuvuga ngo babandi barabashyigikiye. Noneho hishwe drone yaje iva Kisangani, yaje ije kurasa, muri make irasa ku nzu ya Karine Buise, no umukozi w'umuryango w'abibumbye muri UNICEF, no umuryango ushinzwe kwita ku bana UNICEF. Yari umufaransa-kazi. Ubwo inzu yabaga muri quartier ya Himbi, yaraturanye n'urugo rwa ex-president du Congo Joseph Kabila Kabange. Yego. Ni mu rugo bakunda kwita ngo kwa Mama Olive Rembe. Nabwo kuringana ntajya n'ukunda kurishobora cyane. Ntago nkunda kurishobora. Ntago nkunda kurikurikirana urebye. Ntago rindyohera. Urugo rwe se ni ruri mu gisirikari, wenda tuvuge ko ushobora kuba rwari mu gisirikari aho abasirikari bari batuye bandi. Oya, ni muri quartier. Muri quartier y'abantu bo bakire nyine. Yego. N'abayobozi bo ni nko mu Kiyovu cyaho. Yego. Nko mu Kiyovu cyaho cy'abakire. Urumva? Nko mu Kiyovu cyo muri Goma nyine. Ubwo niho bari niho iyo nzu iri. Ituranye niyo wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Amakuru rero dukurikiranira hafi duhabwa n'imboni zacu z'abantu bari hari Kongo, cyane ko dufite abantu benshi mu Kongo, kubona amakuru yabo biroroshye ko turavugana umunsi ku wundi, telefone arakora nta kibazo. Urumva? Uvuga ngo bari batagatinze kwica ex-president du Congo Joseph Kabila Kabange. Bakaba bari bateganyije kwica target General Sultan Makenga. Bakaba bari bateganyije kwica ubwo n'umuyobozi wa AFC M23, bateganyije kwica Colonel Kaniki, uwo nawe ni muyobozi ushinzwe iperereza muri AFC M23. Bakica na Bertrand Bisimwa, ari we muyobozi wa M23, akaba n'umuyobozi wa AFC M23 wungirije. Urumva? So ubwo rero nibyo barabashaga, ahubwo bo targetiza ngo bari bafite amakuru, leta ya Kinshasa yari ifite amakuru yuko
ikirere cya Goma kitameze neza, AFC M23 itarimo kugenzura neza GPS. GPS ni global GPS, okay, global position system. yego Iyo rero niyo kugenzura ikirere, bari babonye amakuru yuko AFC M23 itarimo kubigenzura neza, ikirere kitameze neza. yego biravugwa ko muri uko kurasa kwabo kwa drone bashobora kuba bari bohereje indi drone ikarasa mu mazi, yabanje kurasa mu mazi igaswata. Byumvikane neza ko nubwo bari bafite amakuru, ariko bashobora kuba bari bafite amakuru atuzuye neza. Bari bafite amakuru yuko nyine GPS zitameze neza, ikirere kitari bien contrôlé par AFC M23, nyine kitakontrole neza na AFC M23, hanyuma ahubwo bahita bafatira muri ako kavuyo bahita barasa. Yego buriho niko guhusha target yo ku rugo rwa Kabila, ex president de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Ubwo rero no kuvuga ngo bahushije bahita bakubita ku nzu iyo nguyu Karine Buyise yabagamo nabo bakorana. Urumva bapfuye benshi n'abazungu, abo bari kumwe n'abazungu. Yego ubwo rero urumva ibihugu byahagurutse. Imbere na mbere Joseph Kabila yaba yarari hariya mu rugo rwe, baba bari bafite amakuru kwa hari nawe koko yaba yarahari. Amakuru dufite twagiye tubaza, tumaze iminsi tubaza, tugenda dukurikirana, yatubwiraga ko Kabila yarahari, ndetse nabo twavuganye nabo batubwiye yuko Kabila n'ubundi nawe ari hariya nk'umuturage nk'abandi. Uzi ko leta ya Kongo yamukatiye urwo gupfa, umukuru w'ubudahangarwa nk'umuntu w'umusenateri, nk'umu ancien ex president, akaba ari na senateri avi, senateri w'igihe cyose ubundi yuvuye ku buyobozi. Tiki kurya Kongo ngira ngo kugira no za senateri y'ibihe byose, ibyo bita senateri avi. Yego ubwo rero yarahari ariko bahushije target nyine bakubita ku nzu baturanye. Ubwo rero ahantu tubwira ko Imana yahoreye AFC M23, nuko ko ibyaha byose byagiye bikorwa barabyengagije. Amadrone yahereye kera arasa, uzi ko amadrone ava mu ntara ya Copo, Kisangani, akarasa Minembwe, akarasa Mikenke, akarasa Uvira, akarasa nyine ahantu henshi Nyabyondo, ahantu henshi na Nyabyondo ngira ngo baraye baharashe kuri drone na drone. Ubwo rero no kuvuga ngo amahanga yahise ahagurukira rimwe, duhereye ku Bufaransa. Perezida Macron w'Ubufaransa, Emmanuel Macron, yamaganye byimazeyo icyo gitero, ndetse asaba yuko abantu hakorwa iperereza, abantu babikoze bakaba bazaburanishwa uko byamera kose, bakabiryozwa. Hanyuma Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi, wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yitwa Maxime Le Prévost, nawe yamaganye. Kandi abo bose ari Abafaransa n'Ababiligi ko nibo bafasha Kongo. Yego babiri Kisangani bariyo, no kuri Kisangani hari y'Abafaransa n'Ababiligi barahari, bo baje mbere kera, bivugwa ko baje gutoza ingabo za Ababiligi nabo baje gutoza, nabo baje gutoza, ariko barimo barafasha mu bintu bijyanye n'imyitozo ya gisirikare, harimo n'ibyo mw'ikoranabuhanga. Ubwo rero nabo bamaganye, ndetse banasaba yuko hakorwa iperereza ryigenga. Ariko igishimishije cyane ni ukuntu Kongo yaherekeye isabira ibihano u Rwanda, Amerika akaba yarafatiye u Rwanda ibihano. None ubu ngubu Perezida Trump akaba yahaye gasopo Gisekedi, ndetse abateguza ibihano, teguza Kongo ibihano bikomeye cyane, kubera kwica abaturage. Yeba amaze iminsi bapfa abantu, abanyamurenge barenda gushira, abanyamasisi barenda gushira kubera zo drone, ariko umuzungu umwe wenyine arapfuye, barisi bahaguruka. Umuryango umwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ububiligi, urumva. Hanyuma abo ngabo nabavuze, tuvuze kuri Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, kuri Perezida Donald Trump wateguje ibihano bikomeye cyane kuri leta ya Kongo n'abayiyobora. Ariko muri make uru ruhande rw'abafata ibihano rwirengagije ibintu byinshi. Murabyibuka umuyobozi mbere yuko bafata ibihano u Rwanda, umuyobozi umuvugizi w'ingabo za Kongo, uramwibuka, wavuze ngo kurongora umututsikazi ngo aragenda ngo akazana umuntu ngo ari mu byawe ngo cyangwa se ngo umusaza we ngo akaza kukubyarira abana, yagaragaza ko kurongora umututsikazi ngo ari ikibazo. Bya bindi bya discrimination, by'ivangura.
bw'ivanguramoko. Urumva ibyo bintu ni ibintu bishishikaje abantu kwica abandi no gushishikaza gutsemba abantu. nibyo Biriya Kongo byakabaye byatumye bayifatira ibihano bikomeye, ariko uwo muvugizi nyango yitwaga Sylvain Ekenge, sibyo bakabaye barayifatiye ibihano, ariko ntibyakozwe, byatunguranye kumenya ko babogama nyine. Izo drone zose zimaze igihe zica abantu bo muri Mikenke, bo muri Mirenge, aho hose ho nagiye twagiye tuvuga mbere. Ni ukuvuga ngo izo drone ndetse n'amadisikuru imbwirwaruhame z'abayobozi ba Kongo bagiye bakangurira abantu kwica abantu no kubiba inzangano mu bantu, cyane hari umuminisitiri wabo witwa Jean Pierre Bemba. Uriya ni mubi cyane, afite ingengabitekerezo ikomeye cyane. Uriya uramuzi, arafunzwe n'urukiko mpuzamahanga akaza gufungurwa. nyamwumva Ni umukire cyane, ariko wanga abantu, umuntu wese ufite naho n'ikinyarwanda, ndetse afitemo na ideologie ya genocide yo kwanga abatutsi, ariko mu by'ukuri atari abatutsi gusa, ahubwo arakwanga abanyarwanda gusa, abavuga ikinyarwanda bose. Ndumva n'abavuga igiswahili barabigendeyemo. yego Uruvuga ngo niyo mpamvu mva rangiringana ntaryitayeho. So kuvuga ko ntabyo nzimo, ariko ntago nkunda kubivuga. ahubwo uzaryige utagira ngo wenda ndaho ngo mbere yaho, ariko oye byiringara ariko kurivuga ntago jewe ntago binjyohera pe, bitewe na ba nyirabyo. Kandi hashize igihe kinini, reba imyaka mfite. yego ukiri aho ngaho ndimo ndatekereza, nakomeje kubitekerezaho cyane. Muri Kongo hakomeza hapfa inzirakarengane z'abaturage zirashweho na leta ya Kongo. Amahanga navuga agakomeza akarebera, amahanga agakomeza akarebera, ahubwo agashinja u Rwanda ko rufatanya na M23 cyangwa se AFC M23. None kuba umuntu wabo navuga umufaransakazi yishwe ari bane, nako niba atari batatu, numva ari batatu cyangwa bane, yego umwe wenda yapfuye yishwe na leta ya Kongo. Isi yose navuga cyangwa se ibihugu bikomeye byavuze cyane, biravuga cyane, ndetse ni ibintu bikomeje no kugenda mwitangazamakuru bivugwa, ndetse no ku mateleviziyo akomeye y'amahanga. N'iki kintu kihishe hariya hagati. Ikigaragara nuvuga ngo Kongo ishyigikiwe n'uburengerazuba bw'isi. Buriya Tshisekedi ugiye mu mateka wasanga yashyizweho, kuko ari umwambasaderi w'Amerika kera, Etienne Tshisekedi. Urumva ni se wa Felix Tshisekedi. Aramubwira ati wowe kuba perezida urashaje, ntago bigishobotse, ubwo tegura umuhungu wawe. Urumva kuva icyo gihe abakurikiranira hafi, nibwo Etienne Tshisekedi ubundi ntago yajyaga agendana n'umwana we, yatangiye kujya agendana nawe ahantu hose. Urumva ikindi gikurikiyeho, Tshisekedi yabaye mu Bubiligi, n'uburyo yabaye perezida nta n'umuntu wamukekaga ko aba perezida. Umuntu wari aho ngaho umushoferi, nyine wabonaga ari umuntu nyine utabasha kuyobora. Kandi ubu ngubu buryo afatamo ibyemezo uko bireba, ubona afata ibyemezo nubwo abantu bamwita igihubutsi, ariko ushaka kuba atari igihubutsi, ahubwo ari bamwempoza, bari abo b'Iburengerazuba bamushyizeho bamuga ati kora ibi n'ibi, kora ibi n'ibi, agendera kuri kondisiyo zabo. Ibyo rero bigatuma bica ijisho nyine ku muntu wabo. Reba ubu Tshisekedi, leta ya Kongo yatangiye kubishyira ku Rwanda, wasanga babyegetse ku Rwanda cyane. Yatangiye kuvuga ko ari u Rwanda, ziriya drone wari z'u Rwanda, ibintu nk'ibyo. Ariko amakuru dufite ava muri Kongo mu baturage atubwira yuko iriya drone ari ya FARDC, ni CH4. Iyo drone ya CH4 cyangwa se CH4 ni drone zikorerwa mu Bushinwa. yego ubwo ndibaza Ubushinwa nabwo bwabubiri inyuma, buriya ntabwo cyangwa biranashoboka ko arega Ubushinwa ni igihugu gicuruza n'ubucuruzi wenda. Yego bishobora kuba bwaragurishije Kongo indege nyinshi cyangwa se amadrone menshi cyane, ko buriya batanyuramo n'amasezerano menshi naho ngaho, ko burimo gutanga amabuye, burimo gutanga naho bafitanye amasezerano n'Ubushinwa bose, sinzi ukuntu Amerika n'Ubushinwa n'abo banyaburayi. Kongo izabagabanya ahantu Ubushinwa bwari barasinyanye n'Ubushinwa. Oya, byo mu bucuruzi ni bisanzwe. Ni nkuko Vladimir Putin yavuze ngo abanyamerika ndetse n'abandi bantu nibaza kugura ibikomoka kuri peteroli kuri njyewe bakemera kunsinyira kontara yo hejuru, nzabiba. Biratandukanye cyane, kubera yuko
Vladimir Putin arimo aracuruza. Eh, Ariko Kongo Ubushinwa buri bufitanye nayo amasezerano akomeye ari amasezerano nta muhungu ujya ubona uvuga ngo document métallique. yego. Document métallique z'ama minere n'amabuye y'agaciro nyine ayangaya asanzwe. Ayo mabuye rero ahantu hose Ubushinwa buhafite amasezerano na Kongo. Ni ukuvuga ngo noneho Tshisekedi yagiye kuza kubwira abanyamerika n'abazungu ngo baze bamufashe kurasa u Rwanda na M23 hanyuma bagire gute, hanyuma abahe ahantu bacukura amabuye. Epuruta abo hantu hari hafite amasezerano n'iki n'Ubushinwa. Urumva ni ikindi kibazo, arakemura ikibazo yinjiza ikindi kibazo. Ariko ibyo ngibyo nabyo bigatanga amahirwe ku mpande zombi. Yego. Wa wundi ugira igihangange uri hariya bazirukana igihangange kimwe nayo gifata urundi ruhande. Yego. Niki rero kigiye gukorwa n'amahanga bitewe na rura rupfu rwuriya mu Fransakazi? Urabona byakomeye. Ura mu Fransakazi bene wabo bafite ibyo bapfana, inshuti zabo bafashe bazanye ibirego none barimo barajya muri presidence y'Ubufaransa. Barimo basaze nabo. Ibindi birego bakabijyana kuri ambasade ya Kongo. Urumva mu Faransa. Urumva ni ikibazo. Ni ikibazo byazamuye tension. Buriya unuvuga ngo bano bantu bitewe n'ukuntu bikunda bashobora kuzabigenderaho bakagira gute bakabafatira Kongo ibihana. Ariko nanone jewe ntandukanye n'abandi mu kureba no mu gutekereza. Yego. Kubera iki kuki iya drone yamaze kuraswa ariko abantu bose barimo kuvuga ntawe urimo gushinja Kongo. Macron yavuze ko bagomba gukorwa iperereza bakamenya aho drone yaturutse kandi basanzwe babizi neza aho drone zituruka. Drone zituruka drone zituruka Kinshasa, oya zituruka mu ntara ya Chopo. Yego. Muri Kisangani ahandi hantu drone zituruka ziza kurasa mu baturage ni Bujumbura. Urumva harazwi. Sinumva rero ukuntu bashaka gukora iperereza ahubwo basanga bashaka kubyegeka ku Rwanda amagane wawe nkuko bivuga ahubwo bikanatangaza ukuntu babwira u Rwanda ngo rukureho ubwirinzi iziriya bita defensive measures z'u Rwanda ngo u Rwanda ruzikureho kandi u Rwanda rugaragaza imbogamizi y'umutekano mu kibuse niba barimo kurasa igoma ubwo se si hafi y'u Rwanda se. Yego. Bimwe rutotera u Rwanda. Ubwo rero ibyo bikaba byatumye umuvugizi w'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice avuga yuko cya gitero cya drone ni nyine nawe yacyamaganya ariko avuga yuko u Rwanda rudashobora gukuraho ubwirinzi bwarwo mu gihe umutekano warwo ugeramiwe ku mipaka yarwo. Hanyuma umuvugizi mukuru w'u Rwanda yitwa Yolande Macron we yavuze yuko ibihugu byagakwiye kureba neza bigakurikirana bikamenya yuko guhora Kongo ibeshya politiki yo kubeshya yuko nta nizageza abantu ndetse iyo politiki idashobora gukemura ikibazo ahubwo ikibazo gigomba gukemuka hakurikijwe amasezerano ya Washington. Urumva? Yego. Ubwo uwo nguwo ni umuvugizi w'u Rwanda umuvugizi wungirije natwe twamuvuzeho. Hanyuma ikindi gikurikiyeho societe civile yo muri Goma yasabye gukora imyigaragambyo. Yego. Iyo myigaragambyo rero nkuko byemejwe na Julien Katembo umuyobozi w'umujyi wa Goma. Uwo nguwo niwe wabyemeje ko societe civile yabisabye kandi bakayemerera, asaba inzego z'umutekano kurindira abantu umutekano bari mu myigaragambyo. Urumva bigeze naho abaturage nabo ubwabo bibarenga bagiye kwamagana bari abazungu bamagana bari abantu bose kuko abaturage urababaza bo muri Kongo ati bimeze biteye ikibazo kiri ati ikibazo n'abazungu barimo gufasha Kongo, ababirigi, abafaransa, abaki. Hari no twanavuganye avuga ati kiretse niba barasaga no ku bandi bafaransa n'abandi bazungu byibuza bakamenya yuko bakajya bahusha bakakubita bo badashaka. Urumva mu gihe Gisekedi we ngo ashaka gutwika Goma ngo na Bukavu harimo agatwika n'u Rwanda.